بله گلی ولاد پارزی هجا برومت جبو هاتنا و اویده متفق خیر هاتن یک هم زانن سالا یکمینه جبو بیرانینا و شهیده یا ابو یوسف مظلوم حماد حوالی عنتر شخص وادا همین شهیدن چورش بیرتینن و برز گرتن بجنا خال بروات طويلة أم حمية ودعواتك كنت قكرز قرتن kuş şehit getir hamid destefa zalıma. İla tiştiş koçuy naya hasab gov deste Türka. Gele Kürt şeyhime, ağime, makulime, velat parizime, herkesi ki Kürt Esa xwacı qatar ame ser aqa xwa girtiye. Bicale xwa ditiye babi jinavi, diyavi qatar am buye, gundi vi şavutiye, zaroki vi hatini kuşten. Avana tariha Türka tarihi ki reşe şeyda devba ve şeyda lisar aqa goşey ser ketiye iro avji duet vur sekini avji iro hem derya zalimat ke avji me tişteki gel ki başı em tevdes yakabedin had ad dua belki bir kadişi mugod براسيش بو ملت کی بندس و پریشان عیب که عاری که گو جیران مشهید بکره و از دای خو بشیرم اروپا مال خو خانی خو هر تشتی خو از بفروشم از مجیه ملت خوشی خراب بکم خلقی بزم الله فلان کشو هدی به الله فلان کشو ببجبن مودیلک همه هر و هر انبازدن گرک امسر آخا خو باز ندن بلا ریا بازانی کماییه خیانت مرد شر در ملت خبر دو بازده یعنی تشتی کی گل کی به وجدانیه جیران مرو بری مرو ملت مرو شر دبد بر خدا ندبه مرو خانی گل کی کماییه خیانت امبرن بهدله ماختان درج ملت خبر دن امبر خودن خیانتی ام دجوار خو عشیره خو جیران خبر دن ام شاجرن امبر خودن خیانتی ام دیزیانال خود بکن ام بری خود دنگه بخشی خیانتی ام نسوکا خود نفکن ام مالت بن دست امده ام ریبریاد بن دست امده ام مقامی استیدونشتی اگر نه بخلاق و نه بوجدان و مادام نم سرکدا شهیدام دیشتاغلون سرکدا شهیدام دعیشن 15,000 20,000 شهید مدانیله و ام بی ولاتی ده همه خودی پشک و بهدن ما مدانیله بوئلك بسرقينا كذا شهيدا هونن وبيبه بسياتي تصرفاتها وقتك والله بزور اما بزور زور شنابه فداكي متبعي حق وحقوقها لقضاها الصالحية هي ابتشتانا انجك تشتي يقول شاهد بالقضاء كارن صافي بكن حق وحقوق عالم كارن صافي بكن مشكلة نهبن جوامع عالم هن انسان هن كارن هن جمع حق وحقوق حق بكن نبكشتني نه بازانه نه شاشتی نه عمالتی نه تشی شاش مرو بکی جیرانی خود کجه یا ما جیرانی خود حالام بکه یا رشبونی چه بکه یا شاشتی که بی شاشتا بشه و ام ایک هم خدمت آتش ملی خودم بی وراتی خود پنابد بکن و حالام بکن و ام شاشل چپه کنیم راستی جی جبونا ما ام همه مسئولن دمالا خوب زاروکی خواه هر کس مسئوله قد جه گودگیری مسئولیتی تسیوی دیه ام تبدی بزانی بون ام بمشل همه تارادت کومینادت مجالسادت ام های مشهدو به کسی که خراب در باسی منطقه آمده به
كشكي الشاش من جيراني مدده أبو يتيخن بالمراقبة خده أمو ينابقنا سازيا مالباطن شهيدة هونو محمد أمين بابي شهيد جوان فرمو بك بابي شهيد جوان مالباطن شهيدة حوالو هوگرن شوپاندن شهيدة ولاد باريزن برومت دي شخصي حوال عنتر ويا ابو يوسف ده وشهيد مظلوم شهيد محمد ام حمو شهيدين آزادية جيه دست بيكي حياني يگو تهمة سبارت لخوا حوال متين ابواب بيرتينن بجنا خو بحرمت لمبر واد طوينن ام دي مرحلة كي حساس ده جيان دكن بده حزارة ببازده حزارة ما قهرمان دانينه ام بواسر بلندن جبرگو او شاگرد سرقاب بون یگو جان خودان داگو آزادی جبو گل خوبینن تشتاگو مرا تشینه شهادت همه گو چه به دست سی خورین کرد یگو دهرم کرد جیان دکن دبگو دناو مد جیان دکن یگو متشینه اوه جبرگو اف قهرمان ما اف ولاد پارێزên ما ev hevalê me yê got bedena xwe didin çeberê şer de em jiyan bikin em bi destê nava xwe bê şehîdkirin bi rastî muadelakî gelek zehmet e. Vê münasebetê li vê cihê pîroz li bin Silomana ku civatek azad welatekî azad ji dagirkeriyê re nah em karibin li hevdû bicivin û dengê xwe bigînin dunyayê. Careke dîn em di şexsê Apê Yûsif da kesayeta welat Parêz ya ku bi dehan neviyên wê zarokên wê ji bo navê şoreşê carê xwe dan û bûrê îlhama welat Parêzê ji bo navê di şexsê Apê Yûsif da di şexsê hevalê Enter da şexsê hevalê Meslûm û Mihemed da em careke dîn şehîd em bîrtînin û bejna xwe beramberî wan ditewînin û em dibêjin şehîd namire, şehîd namire, şehîd namire. Lor dixwazin û hemû şehîdê azatiyê em wan bîrtînin em bejna xwe li ber wan ditewînin. û ana em malbata şehîd em wan dawet dikim qabilê masê ji bo partiya PYD wê diyarîkê bigîne destê wan. بكم قربان يبقى خاطر يشتكي أخاف كردستان يقول أعزاز تركي أعزاز تركي أعزاز تركي أعزاز تركي لهندر ميتو كرياري قراجي وقريداي بدولتا تركرم برازانبن او ناگن هدف اخوه و نگن هدف اخوه مادام گله کرد جنا کرد جوانه کرد هنه ام خودیت کوشینه کی بسالانه ام شاگرد رهبر اپونه ایگو فکر و فلسفاوی ام پرورده بون اگر دیره ام تبده ام زیارتا گورستانی ام بکن